Biriwe? Amakuru ni meza. Bashaka kugura telefone. Nta kibazo, zirahari. Iriya ya touch. Aka ni agatelefone keza cyane. Ndabona ari keza. Nangahe? Wagakunze? Ni 110. Urampa na fagitire ariko. Nta kibazo. Urakoze rero ngaho tuzasubira. Sawa bye. Reka nihute njye kuri ranshi. Warugiye ranshi ariko nanjye twajyana, nanjye niho naringiye. Ndabona isaha zageze. Nta kibazo ngwino tugende. Tugende. Halo? Halo? Umva sha. Igira hino ahangaha. Banguka, hari ikigabo nari mbonye cy'igisaza uze kitujyane muri ranshi. Yewe ndaje nihuta. Banguka. Umva mwana, uyu musaza tugomba kumukura kuko afite amafaranga n'ipusi itasimbuka. Wabibonye nawe? Nabibonye pe. Ni ukubwira akatwishyurira inzu. Inzu ye ni ngombwa, agomba kuyiturihirira kuko jye yabinyemereye. Umva, jye nibanzanira inkoko, icyo kunywa ndanywa amarura. Banzanira isamaki, wongereho n'iteme. Ariko se sheri, ko twari dufite basaza bacu tujya tujyana ku iranshe, reka nabo mbahamagare baze dusangire. Hari ikibazo? Nta kibazo, isenti zirahari, mbahamagare. Nta kibazo. Sebero! Karame boss. Ngwino sha, ngwino udufatire iyi komande vuba vuba, dore amasaha aragiye. Ndaje kanze. Sheri, dore ba basaza bacu nakubwiraga, dore ngaba baraje. Uyu nguyu yitwa David, uyu nguyu yitwa Leo. Ashante. Uraho. Komera nawe David. Nimwicare dusangire. Seriveri! Ngwino sha, ngwino ufate n'iyi komande yindi. Seriveri! Zana sha, zana fagitire. Zana twishyure. Boss, fagitire ni 83 mwakoresheje. Shakira n'agafanta, dore watwakiriye neza. N'ubutaha tuzagaruka. None se sheri, ka kabazo nari nababwiye ko kutwishyurira inzu imeze bite? Nta kibazo, tugende ku modoka, ndumva arimo nyaguye. Sha, mbega imbwebwe we. Uzi ko abantu b'iki gihe barakaye wana? Sha, ariko we ubutaha weekend itaha sha, nzahabasiga muzayishyura murabeshya. Guretse.